ogu nagira ngo endwareegi akagiha mwizukuru akwasirwe Ebola konka akabura kukimanya. Ngani nsaso musuiza akana burongo mukano takwenda kwe ngani mpuro mukano wantakwenda mmere ekina atamuchona kisarita Ekyo mugisha mubi omwizukuru akafa konka nasima abashaho kumwirukangiza omu irwariro kutambira amaga. twamazire kumujika abo kuzuru mukano zina hati nyugo najikora na urena kwata umusuiza kai umusuiza nangona nyebisaka nagira na mirebzuma kuna bintu ryomwe hakwatwa mutabani wanje Ogu akirukangiza omu irwariro rya Mubende kandi akarahuka kutwarwa. nondu kugira ngo nabandi omuntu wagira ngo yaba waterwa umutwe yaba wagirota reka kwesereka ngo batakutwara ahubwo kuba baza kutwara aho cyo kuyandirwa Konka ko bugigi nagira ngo kwiharwa mu irwariro abarura nebatina kumuhika rubaju nobwo araba yakizire. nibahatina kandi no mwana koreza isomero bakambingayo bakambya ngo paniro ko botahire ngeti yagarwa tingo muharugo abantu abanyakubetuye barirano nti batarenga kubanga barenge kubatwara nk'abantu nkaburikiro nuko baterekere kurungu mbwena ninsaba abantu bavugo ninga sitegegwa yona owakureba sayini zezo nakweshengereza reka kutina reka kucunamira. Abantu bashatu bona kurwo mu district ya Kyegegwa abahamibwa kuba bine Ebola ikigamba kuba bagihira hamwe izukuru wa Valentina ko bugigi gashaka Philip Murangira.